بسارتي وأمانتي وربيع قلبي وحيا خير شيامي وبسيفي خاتم الأنبياء علينا بوصف الله ودمع عيز بعدة ربوعنا جارنا وجارح من حريب شحال وبصاحبي خاتم الأنبياء علينا بوصف غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ak mbokkam yi yëpp ak taalibe yi yëpp ak mukadam yi yëpp dëkkandoor yi ak xarit yi yëpp ñu ngi leen di nuyu ci tour délégation bu nga xam ne Ali Ibrahima Sow lim na leen léegi muy délégation bu takku bu nga xam ne moom a gunge si fii ci daara bu mag bi ñu ngi leen di nuyu ci tour service départementaux yi régionaux yi nekk fii ci région Matam yépp ak tour autorités yi yépp ñu ñëw ak ñu ñëwul ñu ngi leen di nuyu ci tour population yi yépp ñu ngi sant yàlla bu mu ñu boolee ren ci gàmmu fii ci daara Thierno Mody Diallo ndax bu fekkee seet nañu kayit yi ren la délégation régionale soog a dugg fii ci daara bi ginnaaw bu mu amee programme bu nga xam ne programme bu yaatu bu nga xam ne moo leen di yóbbu fu bëri loolu nag bu amee taxawaay Thierno Mody moo ci jiitu mais ràññee nañ ci suñu teewaay fii taxawaay seen benn doom bu nga xam ne amul lu mu fàtte amul lu mu deful pour ñun ñu ñëw tey fii te boo leen seetee kayit yi bokkuloon ci programme bi mooy njanoor mi nga xam ne moo toog fii te mu bokk fii ñu remercier ko bu ñu boolee ci yéenoom fekkee mawlud bi fii ci Bokki Jawe Thierno Mody bii mooy suñu ñaareen gisee waxoon naa fii buñ ma indee fii ci comme préfet Matam yàlla daf ma mayoon ma ñëw fii di visite ci laa ràññee daara bi yaatuwaayam ak lu nga xam ne moom lañ fiy jàngale importance bi ci laa amoon yéene am ndimbal nga xam ne gouvernement bi daf ko fi indi yàlla daf ñu affecté ma delloo si fii comme gouverneur
yàlla may ma kattan ba ma réaliser lu nga xam ne loolu laa amoon ci yéene tey nag moom dañ fi dikk pour mawlud bi muy bés bu nga xam ne benn bés la bés bu nga xam ne ñëpp a koy organiser tey bés bu nga xam ne boromam moo gën ci bindeef ñi bés bu nga xam ne bokkul ci bés yu nga xam ne bokk yu rëy bés yu rëy lañu mais ñu nga xam ne ci gox la ñuy yem gis nañu fi ay événements religieux yu bëri mais boo ko seetee ba seet ci benn gox lay yem mais bés bi moom bés àdduna yépp te foo dem nii yaa ngi fekk ñuy organiser lu mel ni lii donc bu ñu yàlla boolee ñu bokk ci bés bi fii ci daara bu mag bi te boo dégloo sànq ku nga xam ne moo njëkk a jël parole daara bu yàgg-yàgg la te loolu formé na fii lu nga xam ne ñu bëri lañu keroog bu ma fii jaar nee na yéen a ngi formé àdduna ndax ñu ngeen fiy formé bu ñu demee ñoom tam dañuy formé ay nit ñooñu tam dañuy formé ay nit bu loolu dajee àdduna yëpp la ñuy formé. ko jamma l'islam fof Ceerno nee na mu ngi mel ni ko waxee la guddi gi tey guddi mouvement islam bi yëpp la. ne wayno ko haala gonɗu ka mu ne mel na ni wax ju dëggu la. kadi ne minen kadi min jiiɗa juundude waktu juunande on ɗo waktu no feewi. mu ne tam ñoom itam bëgguñ leen a tënk fii yéexee leen fi jëlal leen fi temps bu gudd. min kam hay soko miññitaaji ɗiɗi mbaɗɗon ɗo ene yoni min. Ceerno nee na ñoom bu doon ni benn minute wala ñaari minute sax ngeen fi diire loolu doon nañu doy ñun. sabu ngarɗon ɗan ko sembinde min ko min ngoni e dow mum ko yo min tinno no feewi. mu ne ndaxte yéen seen tànk fii da ngeen ñëw pour ñaax ñu ak itam gën ñoo dëgëral ci li nga xam ne moom la ñu nekk. golle amen ɗe ko haaju mooɗon. mu ne suñu liggéey bi seen soxla la. sabu diine o waawa yaade janngaaka. mi haala pulaar. waaw wolof diine o waawa yaade janngaaka. mu ne ndaxte diine ji mënuda dox feek jàngunu. on noon ne kadi oɗon nganndi ɗum ɗon. mu ne it yéen tam xamee ngeen ko noonu. ɗum waɗi hono ɗiɗo waktuji so jooli kala ɗo nokku diine woni oɗon jiɗa yettade ɗon anndinde ɗum oɗon gonde mumen ko ngoni e dow mum ko. moo tax bu waxtu yi jotee da ngeen jël seen dàll ngeen sol ko takkaayu dem ci béréb yu mel nii de feeñal seen ànd ak ñoom ak jàppale leen ci li nga xam ne moom la ñu yëngu ci wàllu diine. ɗum noon tan ɗum ene yoni min minen wondude amen e ɗeɗo golle. Ceerno nee na loolu ñoom doy na leen ci ànd ak ñoom jàppandoog ñoom ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu liggéey. sabu so tawi aɗa rema ngesa goɗɗo wima a jaarama ɓeydi softindema. jogo fama fa qudratun minnatun min qabliha izamun wa rahmatun wa saadatun li muhtasimi wa salliyan ya وجزينا بعد أن محمدنا يقفى ما كرامات بعدها في العد منزلة هداية ونبوة فلا تايم وصلي يا إلهي وجزينا بعد أن محمدنا يقفى ما ورفعة دعاة المولى شفاعته فيها تمام لذا ترتيب فتاكمي وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار يقفى ما وقد أبهر Alhaji Maliki holli en ko e hoolaaɓe e bangeji ɗin fofof o wi wonde jibinegol annabijo muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ko teddungal ko suɓeede kala mawninɗo jemma mawlidun nabi wonanan mo sabu kuntal haajuji makko aduna yankoji e lahara yankoji fa fi ta'dhimi ijjahu shujuni mawninde oɗo jemma
eno moƴƴina haajuji ma aduna yankoji e lahara yankoji enen noon en yetti Allah jarrib fa fi tajribe ilmu lhaqiqati jarribo ƴeewa so a jarribima ma andu suko gonga enen eɗen andi so tawi mawninde jemma laylatu nabi si eno nafa eɗen andi ɗum en yii barke muɗum en yii barke muɗum en yii fatu mum en yii faydu muɗum en yii annora muɗum enen kay yettode wodani Allah hande mo yettima ɗo o yetta e Allah o anda barki batte bal mawlidin nabi eno waɗe e nokkure he eɗen andi jemma jibinegol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko seydi alhaji maliki sifani en e mum wondema ñande nelaɗo Allah jibina sallallahu alayhi wa sallam walla wiye ñande woni nelaɗo Allah rondama yummakko rondike mo seydi alhaji maliki haalani en welo welo annabaɓe ɓe Allah nelno annabaɓe Allah arɓe weltinde nene men Aminatu bintu Wahabin من أول شهر النبي وعليهم أجمعين سلام مولانا مع ربنا من عام بصحبه ko noon tigi alhaji maliki si nde Aminatu bintu Wahabin Allah hokkimo tawde ko kanko woni sadafu nuru nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗo annabaɓe Allah nelaɓe Allah ari goto hen fof ari ɓe ardande goto hen fof ari weltinde Aminatu bintu Wahabin wondema yo andu o rondima khayru khalqillahi o rondima khataman nabiyina o rondima mo anduɗa lawlahu lam takhruji dunya min al adami ɓeɗo fof ari weltinde hen Aminatu bintu Wahabin wondema o rondima oɗo annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mo anduɗa ko ni woni sifa makko kanko woni khatimul anbiya ko kanko woni oɗo annabijo men Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam o wi wa jaa adamu tabshiran wa sisulaha gila e baba meɗen adama ari weltinde Aminatu bintu Wahabin andindemo oɗo mo rondiɗa hande sindo wonano oɗo mo rondiɗa hande nde mi ñaami leggal ngal to alijanna Allah yafotano komi ko sabu oɗo Allah yafurinmi wa jaa adamu tabshiran wa sisu mama sisu eɗen andi Hawwa eɓe wiya wa gayru sisin fama tatihi munfaridan wa gayru sisin wama tatihi munfaridan idan nene men Hawwa jibinta ko debbo e gorko kala hen jibinaɗo ko ɗiɗo wonata so wona mama sisu noon kañum ko ari tan ko goto munfaridan ɗum noon ko takrima nuurin nde wonno annora nelaɗo Allah sallallah alih sallam wonno koye makko e on ɗon zamanu ɗum waɗi noon kanko mama sisu o wondani e ɓiɗɗo e nder reedu nene Hawwa on ne ari weltini Aminata wondema o mo rondiɗa ko sababu nde oɗo mi ɓittoniɗa nde goɗɗo e nder reedu nene am ɗum ko teddingol annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ɓenni e ɗum khalilullahi Ibrahima alayhi salam o ari e nene meɗen awa wa gayru sisin fama tatihi munfaridan jawa idrisu nuhu wa jaa adamu si tabshiran wa sisulaha idrusu annabi idrisa alayhi salam lewru tataɓeru o ari kankone o weltinde nene Aminatu bintu Wahabin
wondema yo andu o rondike ɓurɗo moƴƴude e tagu ɗum ko annabi idrisu nuhun annabi nuhu wano noon ha ka o wiɗoyno to wal khalila simi o wi annabi ibrahima mandina kamɓe ɓeɗo jeenayo omo wi'oyama la tahimi wota a weemu ko ɓe jeenayo o lintide wonno no wonoyno luural jabal hono no wonoyno luural ko lebbi jellu nelaɗo allah woni e reedu yumma mum alaji malik no jopanoma luural ara yo wal la tahimi wota weemoy ya andu ko lebbi jeenayi o waɗi e reedu yum makko o jibina o wi jeenumo haaloya toon wota a weemoy ko ɓe lurroyta toon ko lebbi jeenayi idan haaka haaɗoyno o wi ju'i yo allah waɗu e ɓeeɗo fofof weltare yettode woɗani allah se ngari hande mawninde oɗo jemma annabi en yetti allah fuɗɗannoɓe moftene laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam mawlidu nabi de ɓuri mum ne peeñi boowal jamma jibinede ɓurɗo nabi hay hunde nandani ngullen jaten mo jaaren hay allah hande mbaɗiɗen foɓɓen gam en darena ha weeta harmani gollirɗo jarde annabi yo softu wulle eero yo dande yewtu keerol yo haal ko jilɓani kala fof ko allah tagno o jamma hande amno heferɓe hande koyno ha maayi teddani hen calɗi mabɓe korno o sanamuji mabɓe janno hen jeyli mabɓe ñifno tati balɗe kuɓɓani hen suudu ka bo oñi kala jogli rafti habbiri ha sujji yerƴoƴƴi hafti timmi mankani ka wisɗo joomam ɗo o ko ho keɓe ndi jibinaɗo o jamma ari ɓuuri humni mankani koye makko jokoli nelodiri kaburuji poñƴi nelodiri jeere e waalo heɓodiri waggeɓe humpani koye makko haali etuɓini yoga mabɓe gonɗi yoga pen jibinama hande tedduɗo koma allah hoynani hen rewɓe makka mboosi ndi pepti jibinde annabi temedde ɗiɗi debbo gam sunamayi tintani hen koodi jiwi pukki malaikaji allah telli iblisa ñuuñi otti hen mumde haalani hen seydineji berla hen diina mabɓe hoyna hen diina allah ɓamta toydo e lesɗani hen wencita hen weña poyorɗe jani caami soroji jani hay joom en soroji tintani hen leydi hecciɗi furi ɓesnoje leɗɗo ndondi ilmeje ngame kame caalimaji mankani joom kawisaje nder nangaji labɗi labtuɗi keeceje labɗe humoyen nanno wodani ñalawma ma goto suko mawnirta ɗum ko yontere kada mawnire lewru suka ko hitande luurani mi wondi mi yanata nan no ɓurnaɗo men taga ak wonta tagi adunaru wodani garɗo ina taƴa wuddu garɗo ina salɗina ina fina jibinaɗo ina laabi ari hay defte takkani ladi lebbi ɗiɗi lebbi tati hafti dari lebbi nayyi ɓale jaggi koye lebbi joyyi ɓurɗo yehi wofɗani koye lebbi jeegom o yaaci yaadu semmiɗum koye lebbi jeeɗiɗi jeerere haali mum ɗaani koye lebbi jeenayi o jaabi haala kala ɗemde koye sappo fiɗi waañi werli ɓurɗo woofaani koye duuɓi ɗiɗi kuuɓɗi sotta nelaaɗo allah semmiɗ newtiino hiiweeɓi weli haa maayi sattaani ko hohooɓe joom tago yooto yeeso laabtumo joom jikku jaaju karasir dañƴo ammaani dañƴo mo wasaaki baasɗo mo waytaaki giɗo allah ɗoftiiɗo royɗi gungol jaɓi allah yeddaani يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما
الله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم على عبد بروغن تتجون حذا العالمين أما وجه ميت عمر ربوع شمام وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء وعلى علينا على إن الرباع بسارتي وأمانتي وربيع قلبي وحيا خير شيامي وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء وعلى علينا على ودمع عزب عدة ربوئنا جارنا وجارح من حريب شحانا وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء وعلى علينا على محا عزلي لو خذت علما لم تلم هل عزل مثلي لما يكن بحرام وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء ومن علينا اللهم على فؤاد قدات شوقي والهوى على من وواجدنا يا لدوله يا من وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء فمن علينا ربه على فؤاد قدات شوقي والهوى على من وواجدنا يا لدوله يا من وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء فمن علينا ربه الله يا عاديان يا ألوسنا دفع بلغا صلى وسال عن جيرتي بسلامي وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء ومن علينا ربه على فربا على مجنون ليلى إن لي دعنا دوينا ما أبال سقامي وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء ومن علينا ربه على فربا على مجنون ليلى إن لي دعنا دوينا ما أبال سقامي وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء ومن علينا ربه وقرأ سلاما ديبا تبصيه من حبنا إلى ناس هديتهما وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء ومن
الله وقرا سلاما طيبا تفشيه من هيب إلى ناس هديت همامي بصاحبي خاتان خاتم الأنبياء ومن علينا رب حسن ختام ألا بين لهم تبين بارنا صادق إني بهم حلف الجوى وغرامي وبصاحب الخاتان خاتم الأنبياء ومن علينا رب حسن ختام على يا رب ليل بيت سامرا قد متجاوبا متساجلات حمامي وبصاحبي خاتم خاتم الأنبياء ومن علينا رب حسن ختام على كواكب في صريمك أنها شدد بأحداب سمام سمام بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة أو موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان، فاكتب منا على التمام والكمال والمحذب من كل الإلحان، واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان، منا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا في وسط الجنان، قنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، صاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طهارة، وأساتذتنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات أجمعين عامة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. صلاة الفاتحة.
o rokki en tawfiq haa golle ɗe ngari haa ɗo yo Allah jaɓanen yo Allah jaabo ko du'a ko ceerno wi hikka noon wuro ngo feeñi feeñande hawnide no feewi bange mawluda o dilli no meeɗa dillirede gorko heen debbo heen mawɗo heen cukalel heen ceerno wi omo wiya on onon mbuurnaaɓe ɓe e Ndakaaru naaɓe ɓe wonde on dañii wune aduna o fof tawti on aduna o fof tawti on e golle men he e golle meɗen he Allah yo moƴƴere yo Allah yoɓ moƴƴere ñaago Allah tan ceerno wi mo ñaago Allah tan kala ko fagga e wuro he kala ko fagga e wuro he e caggal wuro ngo e caggal wuro ngo haade wuro ngo faggana tawde ko wuro ngo faggana so gandal mum so gandal muɗum so jawdi mum so jawdi muɗum kala ko wawi fagganede e ko wawi fagganede fof yo Allah waɗi hen barke yo Allah waɗi hen barke tawa ko arsiki wuro ngo tawa ɗum ko arsiki wuro ngo wona sababu dañal e daɗal wona sababu dañal e daɗal joguino aada meɗen noon wonno aada meɗen noon ko rendinde hadaya ko rendinde hadaya sabu ɓiɓɓe ñaɗa salah sallam wonɓe wuro he ɓiɓɓe